Berpikiran ni kata mentah kom ke boundary. Ngidangnya cuma KLP ngong pi kanu sen alik gendu ban indang yai budin. Pikiran dia ka ban increase pa age limit dia kataru ngila ada dia lepas hai. Tambangin approve kabinet nang tas ka isu dia. Berlokit iki boleh besar Agar to relocation kata ngong pi ngidang yai cuma. Te pi ka wei ka long ba ngana sno bon ba iba adel ba. Ilayo i bahaya ke inisiatif kebilasim. Tenlai mentai dan wah ban saat ngan dan ni, I don't know, kai ke bai. Siapa lagi buat? Telong ngam sutu kai ke jimut curi. Ngam sutu kai ke jimut. Tenlai kini ki agenda ke bai ai. Lagan dei baru khaju. Kila ada nak sepat agenda jumut. Ni dang ya. Lewat ong ke ba host new mental saya kalau pak, kata terbang alam, delong nganas sumbang naile political drama, nama kami tenang, karena kalau kup ke political drama, ke platform kita gerak upai bawa apa IP, bapin long namanya apa assembly, tapi debate sih, ya discuss sih ini gitu, kenapa nih saya? Dengan sumbang kam menilai political drama ini, nama ngibnat por hilo menilai drama. Mereka puan yang kalau menyebutkan ban aten dia ki real issue ki bekta ia kan cai beliau ki bekta ke jelas bagi bekta ia ke pateng ke ban-ban laisah resist